At mamamayan, magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Orly in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Orly in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Orly in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Orly in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Orly Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. in the morning. Ocho-ocho pa. Orly in the morning. Naimbag nga agsapa kada kayo amin apo nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti nasya at nga kasasaad takta nga aldaw iti Martes Lucky 9. Lucky 9 Pitsa 9 at bulan na Hunyo taon 2026. Good morning! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat.
maabig ya kapuasan ada balang sinansakay ya pinablin dumiringel na sayan na programa. Early in the morning, jalabat ada paborito yun na istasyon DWGE 88.1. Masakbay si Manong Benjo Villanos tan si Master Sarloya Aka Monitor. Mambabantay. Asumpalay kasumpaldalan nan mouthwash. Mouthwash. Mapalasapa sa tampol so text message. Magano? Magano lang bangat. Amay-amay iray issues tayo yasing baton at sayan agaw. Wala ray local issues. Wala ray national issues. Only in the morning. Taabantayang kumay committee, alam mo committee hearing, may pamiting ng Sigator. Sigator. Tayo latan, ang tigabay ito ni Bagatay, Sigator at ate gagimira, Siga-sigan senador. Kanyan Sigator. Naani, singbatun tayutan, atay Senate Blue Ribbon Committee hearing, tan consultative meeting. Anti panduma antutan, wala amoy palpakation at satan. Yano mansasalitara tate gagimira at singam mapalakapak iya bagabaga. Tayo man na may mapalakapak ya bagabaga. Naani balot, timik ya bla, kupyot. Kupyot. Nanunutan ko na ugaw kami ni Jad Alog. No, mampatikyab kami na sararate bagabaga ay talaga na saguran, lano walay midroom. Mapalakapak. Maingal. Sabi ito balot, kapambulos da. Kwitis, kupyot. Kupyot lamang si Sigator. Asumpalanton man salita. Sorry kanto, may kero na perdona. At ni baga tuloy gabagabay itong apilat lay pagaw na saratay tutuon pansasalita anto niya. Ganyan naani at sikatutan so sakay at saray issues ya singbaton tayo at saya na programan Early in the Morning. Only in the morning. Wala rin reaction siya nanang nyo at screen. Diyan live streaming tayo sa personal number tayo 0968-677-7070 0968-677-9000 no dyan istasyon ballot 0939-100-9931 0939-100-9931 0927-974-2784 Nanunong nyo mo dita na di screen. Iraratan niya numbers na Smart and Globe. Para sa raratan niya reaction siyo. Good morning at kinan na paring Waldo Barroso. Kumusta ka la? Balitak at timagay sa blood pressure mo. Tan accompany ka at hospital. Mampakasil ka, parikoy. Antam, agawa mo tanin misis, ha? Bigla labatla, Lega niya mambabantay na Netflix at television. Simakit sa uluto niya.
170/100. Imbati ka do hospital, yan anuta-uta. Pero babagaklat si kayo, ha? Kailangan nyo mampapacheck up. Alawan sama ibabagay yung maxil so alaman nyo, maxil so untal lang resistansya yo at kailaman sakit. Andi, biglaan tan. Biglaan no nagawatan. Kanya mampapacheck up kayo mat. Ang gano labat mamidwa at loob na sakit taon. Nang nyo raratay mampalaboratory kayo tananang nyo. Dita niraratay resulta na sare blood sugar, kolesterol, tan arum nira ng turaratay agyunali kasiran sintomas yaaya manaya at nabubuulat tad lamalaman tayo. Lupiano makaral kayo madakil so advice si kayo at saratay abig laman mandingil kayo kada agaw na Sabado at oras na alas 7 hanggang alas 8 na kabuwasan at programa tayo i-Karma Health Option. Nakaiba tayo sa paborito yon Dr. Glenn Soriano. Jalabat at paborito ni stasyon DWGE 88.1 Pampanangasiyo. Ano man bilang wala rin lilik na inyuritan at batik kayo sa hospital ulakila no ang gapi kwarta tayo no ang gapi kwarta tayo no ang gapi pakayari tayo sarate gastusan batik tila at sararatay government hospital ano ulakab pribado amin kurang mudtan, umpigar kag kawanan, kawigi, una lagay ka, undukul ka, gastustan. Interview nda ka, nantililik na mo, wala lang tampol, so babayaran mo satan. Kaya, numan duma, no mampapacheck up. Tayo, laot lang natan, tama mauran. Wad talalamat, iraratay, unlusaran sakit malapod danom tandagum aratay trangkaso leptospirosis dengue laki labatla eda saratay government hospital mayamay government hospital tayo dya luyag tayon Pangasinan 14 itan aside eda sarayang Kabalagiran Hospital, tertiary hospital. Pero pakakalmoan datan ha? Pakakalmoan datan. Timmagila mo, dati-rati 300 pesos. Say itordad saratay ken. Pero natan, say sisingilin daw, balagla. Say kapitation tutam, balagla. Nalapod saya itatawagan tayo na ken. Yakap. Sakita na isyo. Yatalaranan yun na discussion team at manuntumbok irang programa tayo. Pero ulat tayo ada balitad lokal. Antayo karuman, wala ray man katungtung kumot iraya empleyado at City Hall. Diyan syudad na dagupan niya. Diyan syudad na dagupan. Wala ray katungtung kura da empleyado at City Hall. Sa ikwandad siya, marurun amoy issue diyan syudad. Paborito Orly, kanda. Paborito kong idol Orly, kanda. Marurun amoy issue dyan syudad. Ni, sakay bulan lan masulok, yang nga po'y narurungal mi. Nanti balitad syudad na dagupan, kanda. Akin, agmo akahabatan. May agawa di man ada meeting na bak. Tan, si istorya dadsak at ate gagiwira. Anto taloy, baka maritis itan. Nandito haya. Wala agawa ditan. Opisina na bak. Bidding and award sa committee. Lega niya si Karakunoy mami-meeting. Good morning! Sikiran na amin nakabiyangan na say miyembro nabak bidding and award sa committee. Good morning mat. Saray abiyangan na saray department heads city government. Wala mat susakay department head ditan very diligent kunuya yaman trabaho ang gapoy napalabas ton papilis.
Alaga lang ha. Very diligent. Tasay ka ba ito kuno ang kapoy nalagpasan dan ang kapoy lagpas siya papilis. Undalan ya amin ed sikatunya. Agay laya. Pero atan department head ibabagaran talagan matalisiw. Walay Solomonic wisdom to niya. Matalisiw. Solomonic wisdom. Wisdom of Solomon. Suluon to namin. Suluon to namin. So pakaalmuditan. Suluon to namin. So dilihin siya ditan. Ay say kwang ko. Madasal ya sirin niya klasin department head. Madasal. Mandasal, labi man o agaw, antisya unugip, kabanguntod kabwasan, mandadasal itan. Ay baka nalagpasan tulay tawon at kabaitan to. Masyadon madasal. Antoy dasal to kang ko. Give us this day our daily hens por 10%. Pigare itor daoy. Amen. Agawa so pamimiting na saraya kabyangan na bak. Dan walay sakay akulaw kanda ya mambabando-bando ditan ed City Hall ya aya at inayagan to binabanduan to susakay at saratay department head ditan lapulantid agto mambabayar na satay utang to ya wala ni sisingilon dad sikaton 300,000 pesos. So abulabog sumiting na bak at ating gagimira. According to my information, aliwayan marites talagan sikatutan so amay talagan sayanguzong ditan the City Hall. Sikwang ko lang ti sa may mga usahas mo't siyak yabubuyog. Dumamay sa kaya bubuyog, may bida man niya bubuyog Ang gusto niya palagi siyang bida. Pero may bubuyog tayo ditan. Wala isasayang usong to. Sa ikwang ko, what's the bust? Tell me what's happening. Istorya tulaya. Istorya ang tulaya si Mr. Boy Gcash. Binansagandan Mr. Boy Gcash. And by the way, say kaiba to ya bubuyog ko na man istorya siya. Sakay at sarara may supplier. Ya aya at nababanas mo la, nabibisit la at sayay Mr. Boy Gcash. At kapan award labat na sararatay projects to bilang supplier. Agto ni nawat bilang iraratay watan iran transaction no pigaratay bayaran mangkakarulan na advance si Mr. Boy Gcash yaayaman natatay gagimira so tatawagan dan matiwer. Actually wala ni re kaso to niya wala ni re kaso to niya arum iran syudad arum iram na balay ya si katumat so hindi demandadaya si Mr. Boy Gcash. Tapos yung tanan City Hall siya paya kasi orly Mr. Boy Gcash jaad City Hall kay kwanda niyo very fortunate ya very fortunate yan opisyal taaka fortuner kanyan tinawag dan very fortunate. Sa kimat ya tagaya opisyal ditan. So akin la nan advice matla ed sigato
nireprimandala, binagaan dala, ya sa ikwandad si katumambayar kala kasi, bayaran mo laratay obligasyon mo, tapyano ag kababaing jay, ya laon da ka dya, ya pansasali-salitaan. Akin, angga pulay dignidad mo, angga pulay kababaingan mo, kwandalad si katulaingan, nasamay ka iba tumutlam lamang, ya atagay ya opisyal ditan ada City Hall. Siyupaya kasi si Mr. Boy Gcash. Ma'am Jenky Alagadan, nimbang agsapaking kaapo. Kumusta ni Manong Paul? Basta wala rin tayo supplier. Kumbaga, dyan sa kaya project, at ating gagimira, dyan sa kaya project, dyan sararatay, infrastructure project, so ito kamalan na klasin na project, the infrastruktura. Wala may tatawagan tayo na kinditan mobility fund, di ba? 15 or 25% mobility fund. Tapi na gapumla, iman iraratay panangikurang na project. Pero jay, at kinan Mr. Boy Gcash, numambilang dimmalan o opisina turaratay office supplies iterda City Hall, si katubilang ng supplier so akala na kontrata, agdamot ni atan nagdangitan abayaran, agdamot ni Nia Ward tantuitan, although wala le approval, si Mr. Boy Gcash mga advance la. Nako! Nang nyo Teresyo, nang yutan. Kabatan yutan. Supaya kasi tutuko yun ng Idol Orlin Mr. Boy Gcash Jaad City Hall. Yaatan at sinalong na samay akulaw ya kautangan tunyan. Yap, sa bando-bando, ng bando-bando, lugan niya si Kara at mami-meeting. Ditan at the Bidding and Awards Committee. Good morning at kinan na paring Roland Chowa. O anong nang kuladya ay si Magap, si Sunny Lopez. Good morning. Good morning, Matt. Kenan Rosette, ang aking inaanak, tan si Rofer, tan si Maring Jeannie. Thank you for the support, paring Roland. Dakil niya so istorya ada saya ni babagan Mr. Boy Gcash. Ditan ada City Hall. Sa kimot ya department head. Mandiringal, wala ramay listener tayo ditan. Araya talagan akatutok met. Tatalaran nanda antoy issue City Hall at ating gagimira. Amalati supplier katungtung tumay sa kaya empleyado. Tinawagan da kasabat kurat. Ay idol. Impala pagdala siya kya. Imbagadan tampur. Aliwayan marites kako. Andi. Siyak mismo so biktima tukuan. Kayo la, at takot damot lante so umparong tal. Pero naani, walay mang kandak na investigasyon ditan. Pero ame agawa, ya pambando-bando da ditan, opisina na bak. May so akaringel at satan na tatoy gagimira. Actually, binagaan da niya, nasamay sa kimot yung opisyal.
Nireprimanto. Ay, ako ko lamang bayar ka mo itlad sa rarate utang mo, sa rarate obligasyon mo. Kaya piano ang kakababeng dyan, singa ang kapoy dignidad mo. Juan. Professional mo tan. Degree holder tan. Pero ay alante, masyado matlan singa kumbaga, dyan sarara may criminals na wala rin kaso da at pabalik-balik ilang kulungan, tawag dat satan recidivist. Recidivist sing niya la. So turing tutan sing aga na dudurya. Hanggang antong kaso lay aarap-arapon to at gagimira. Wala ni standing cases to. I understand. At saray ang kaplusan. Ataw mangukontrata mo at pawaitan. Very fortunate kuanda. Akin ay kangkot. Aka-fortuner. Sa kilatan niya description dad siya katatay gagimira. Singa tatawagan din Mr. Cash and Carry. Ay, nako. Wala rin. Dakal iray hint siya ibabagad Mr. Cash and Carry. Oy, tayulatan. Ang tayulatan. Rarata niya may babalikas tayo at siguro nababasa yun la. You can read between the lines ang gamanuntan na kunibibilaan sungarantutan. Si Mr. Cash and Carry, Mr. J. Cash, dakdakal ya hints laratan. Yan ayarin si kato at na-identify ulatan na tatay gagimira. Wala ni ray arom ya official ditan. Dadalum dada si katayo. Si official ya walay wisdom of Solomon to niya. Tinawag dan Solomonic. Tasulo tula namin. Ang kapoy palagpasin to. Very diligent niya man trabaho. Tapi ano agaun dalan, agaun lagpas at sika to. Iraratay papilis. Dapat undalan niya amin at sika tutan. Pati sararatay panggawa na saratay inspeksyon. Only in the morning. San sa kayon tayo. Inuton tayutan na pinablimiran dumaringal. Irarata niya issue ditan the City Hall. Second that, abayag idol. Abayag, masulo ka sa kibulan. Abalang mi wala kalaad abroad. Abalang mi ang gapuwilay ken. Agkalamang programa, agkalampawilad radyo. Actually, abayag tila nan-retiro since October. Nang ipile tira na sa may retirement tayo. The beauty kumpanya. Blessing in disguise natan nansalat na management, nansalat na programming. Ganyan agyo kami lang nariringilan di man. Wala rin agi baga, balang ko lima kag Canada. Hindi, araman niya post ko kasi araman may anak ko, tanarami apok. Bayag tayo ng paraan, sa ikwandat. Agi, wisal salamat ira, aglara na tutulog. Aglara nakikiwakiw. Pero, umpisa labatan, umpisa lang bungatitan. Baptism of fire ng Cash and Carry, si Mr. Gcash. Nababasak irarayay reaksyon nyo dyan. Masyado lang na-identified latan. Identifiable latan. Ibabagayo no mga ibalanin. Untan iran na ngaran. Agay kila. Duman tumamay, I will just hold my listeners on bay. Tapi ano, kikimot may mantatalaran kayo. Ano, ibulos ko namin. Nalunit kayo, di ba? Nalunit kayo. Wala mo so sakay niya official ditan. Ya idadalom damot ada si katayo. Atay, tatawagan tayo. Makuli-kuli lawas. Ya anggapoy sao agmo agamang palagpas. Ditan the opisina to niya. Ta importante lantin
araratan niya papilis undalan eda si katunya. Tayo la, dimmalan lararatay papilis, antuya, dimmalan siya. Anari niya lara may dokumento yung paprocess yu. Yala may dokumento yung paprocess yu. Ay, araraya legal paper si raraya. Okay raraya. May legal tinderay. 30 minutos, kasampalan na alas 7 ada kabuasan. 7:30. Aliwan anunsyo tanpaway itanad witing oras para mangitor tayo na sari pakabat tanpa imano malalapod kinan Engineer Nixon Dakal. Go ahead. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee.
Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. pa. 37 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy sa programa tayo. Early in the morning, Jalabat at paborito yun istasyon DWGE 88.1. Kay bato yung technical side si Nixon Dakal. Good morning at kinan Mario Perer Peronsi ditan at barangay Basing Bimaloy Pangasinan. Amay request mo na wheelchair. Diyan pa na maglay ng paborito Joseph Bacani, si Kuya Jobak at Simmabila. Kalamapaga ta awitin tulad tan at abong mo sarag mo na man libur-libur ditan at paritpit na barangay yo. Salamat at samay donor at tugabay lang tin pabitlala sa ngaran to. Pero igrit ti labatla. Good morning kay Noy, good morning kay Sunny, kay Roper at Rosette. Maring Jenny, good morning. Condolence Manaya at Kenan Kumari Almagaw. My baby too at Nandila Eda Bilay. May napapansin nyo ditan Eda Gaudong. Ditan Eda Gaudong Restaurant. Katungtong ko labat the other day si Maring Alma. Nambansag kami mga saliw na tambal Eda sa kay parmasya. Mangkukumustaan kami. Saliwan to ni actually na insure milk. Ay anak to niya sa tambal to. Pero anong nang kulabat lad sa may pusto. To my sincere condolences. Good
Morning mat ket kenan amigo Bads Vidal tansaray watanad komida si Jackie, si Paul, si Bogs. Wala tayo lamat at sa may issue agawa karuman. Pinablimiran na dumuringal. Amay aliwan na Senate Blue Ribbon na committee hearing iman so agawa no againgan consultative meeting lambungat itan. So agawa Senado ya senam preside si Sigator. Kalalaingan na moniker to niya. Siya doon sigamot kasi. Kasi iter tayo may respeton tayo may position to. Senator. Nansaman, may sukabak ko ditan, sampabyan. Aliwan senator balot. Senator, managsinit. Managsinit na dinamita. Senator. Ay, may bagabagan mapalakapak, nagmaliwa kupyot. Pero, amalante saray reaksyon at ate gagimira ay ibabagan bimaliktad kwanda si Senator si Senator Cheese Escudero ay babagaran umpigar lalamat si Senator Joel Villanueva pero tatalaran ng tayo karuman agamot limoob ada sata niya gawan consultative meeting singa kumot anang nang di mana si Senator Cheese Escudero pero ipapalinaw ng Senator Cheese Escudero aya taliwan tungtungan at pampolitika itay singa impila to at kabyangan na Marcos majority. Marcos majority. Sa ikwanto ng Senador Cheese Escudero, hindi ito usaping pampolitika. Hindi ito usaping pampolitika. Wala akong sinasamahan o iniiwanang grupo, pangkat o paksyon. Hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o nagmamalabis kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang naapektuhan na ay ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Ito ang rason at dahilan ng aking pasya kung bakit sumama sa mayorya Marcos Bloc or Marcos Senators. Hinihiling ko ang inyong pang-uunawa sa amin, kasabay ng inyong panalangin para sa inyong Senado na malampasan ang hamon na ito at patuloy na magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo at sambayanan. Kaya dapat magtrabaho ang Senado para raw sa mamamayan. Back to work for the Filipino people. Kaya marami rin nag-express, nagpahiwatig, nagsabi rin ng mga appreciation and commendation sa courageous decision daw ni Senator Francis Cheese Escudero na sumama sa mayorya. At ito ay hindi para sa kanyang sariling interest, kung hindi ito ay commitment sa bansa, sa Senado at sa konstitusyon na dapat manaig ang konstitusyon bago ang ano paman. Kailangan natin yan. Yun ang sinasabi ni Senator Cheese Escudero. Ngayon, kahapon, ano ba ang nangyari kahapon? Anto agawa. Aya kasi at Blue Ribbon Committee hearing o dino consultative meeting at ati gagimira. Kasi karala mismo no less than Senator
Erwin Tulfo, si Sigator, Erwin Tulfo. At inamin tumat sa Senate President ninsin siya, si Senate President Alan Peter Cayetano. Kanya lang din impasinda si Senator Gatchalian as Senate Speaker po tempore. Kumbaga, si kato'y Vice President na Senate President. Si katunatan sunan chair at Blue Ribbon, si Senator Erwin Tulfo. Ni angga po yung kan Vice Chairman to. Angga po ni rami committee da. Ibabagaran na bugos may kinan si Senate President Alan Cayetano, pero re-recognize in the ballot si katunin siya sa Senate President. Now, anti-pandumaan tuta na tato'y gagimira. Ame agawa karuman, aliwan na Blue Ribbon Committee iman. Waman lara may 18 ya kargador, ya tinawag ng Sigator Rapi Tulfo ya kargador. Agtura tinawag ya dating sundalo na Marines. Aliwaran ex-Marines. Brave 18 so tawag dad si karanatan. And mind nyo, wala lamot kwanda su umpaway. Ya 14 ya sundalo. Ya aya so tatawagan dalamot ya Fearless 14. Dumamay Brave 18, dumamay Fearless 14, kasumpalantutan wala lamot su umpaway ya Valiant 7. So 21 ni ya kabyangan na saratay Marines sa ganta no wala active ud sararatay Fearless 14 o Valiant 7 ta di ba more say inalaya security ng Congressman Saldico kay Le Caracal mga masulok kasanlasos ya sundalutan na Marines di ba nung man sasalita tayo aramay singa agmo panisyan may babagata till that to the Marines kunto till that to the Marines natan Marines is now exposing, they are now telling the story nantun talaga so agawa ada satay malitan kwarta sa pandumaan na satay Blue Ribbon Committee hearing may Blue Ribbon Committee hearing sa kaya ya formal opisyal ya pandengel at Senado ya araya at walay pakapanyarida ya mansite in contempt numambilang nalikas da ya mantitila iraraman su testigo ditan o dino araraman si imbestiganda. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing saragda suman isyo na subpuina tan manpataw na parusa. Ligan ballot ya sa may consultative meeting at sakay ya informal ya pantutungtong tapyan makakalap na impormasyon makapantutungtong irad sararatay resources resource person ya anggapoy pakapanyari da ballot iya manlitis o mangipatuntun na saray kurang naloy o hakbang sa batas sikatuman so pandumaan may Blue Ribbon Committee legal tan makapanyari tan otorisado ya mampatawag na saray testigo ung karaw na saray dokumento tan man-issue na warrant of arrest o arrest man-issue na warrant of arrest saragdanan erelan sakaling gara unsipot agara umparungtal at impatawag iran na witnesses o resource person saragdaran subpuinaan pero nang karuman waman laraman so Brave 18 aramang kunoy 18 kargador ya tanawag ng Sigator Rapi Tulfo ay Sigator siga-siga la kasi iraraya sa naagi kanyan na Sigator lay tawag sigare pero Senator I stand to be corrected Senator araraya ya sa nagi formal so proseso ad satay Senate Blue Ribbon Committee hearing walaray tutumbukan iraya patakaran o alituntunin tan araramay testigo at walaray
mansuan ira, mansumpara, wala ratan, at ato nga gagimira. Ya kindararatan, sworn statement da, ya alaga yung dararatan. Tan, aabulo yan ira, ya walaan na sarili dan abogado. Diman. Kanyan si Karas irirepresentanan Senator Libby Baligod. Waman ira. Diman mismo Senado karuman. Limara diman. Pero halos agdara paluubon. Walay sulat. Ya enter si Kara. Invitation. Pero aliwan sumon. Dumamay sumon, dumamay invitation. Tan, sa pimirma aliwan si Senate President Alan Peter Cayetano. Tasi katunin so Senate President at ato'y gagimira. Anto'y gagamtaan na satay Blue Ribbon Committee hearing. Manggawa na investigasyon at sararatay aligasyon ya katiwalian, korupsyon o anomalya at gobyerno tan manrekomenda ang pangisampa na kaso laban at saratay na panuknukan ira ya ng kasalanan. Pero ang tiagawa karuman, aliwan Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nagaingan consultative meeting. Atan niya consultative meeting, ang gapoy pakayari ya manlitis o dino man imbestiga at saraman ay watan ira kumonya presensya ya brief 18 yagmut ira inyarap sa babagara agara 5 wala po sila dito sa consultative hearing na ito o meeting na ito. Aliwan hearing man, meeting. Pero waman ira may brave 18 niya tinawag dan basuriro. Okay. Limitado so pakapanyari o otoridad at satay consultative meeting. Aganayari man-site in contempt, mampatawag na saray testigo ya persaan base at rules na Blue Ribbon 19th Congress o mangawit na amay o di no mabut yang gawon no kulang iraramay impormasyon na committee o aliwang formal ya ni papalapag iraratay watan iraya manggagawa meeting. Aya at singa mga lalabat na impormasyon mananap na saratay suggestions, recommendation, solution aga una arap at untalan investigasyon at sararamay kaso. Diman saragdakalaya litisen singa biba hearingen imbestigaan kanyan na ni dumamay agawa karuman at ati gagimira pero si papapawayin da singa legal iman ya araratan at aga inidan na importansya na sara may brief 18 agara intal talak agararatan at ati gagimira singa inggalang pero aliway aliwan legal iman so ginawa da singa saman si matibag agtumot na panagnakan iraramay aligasyon to akusasyon to ya ang itor ira na 5 million pesos each at sararatan ya abitlan 18 ya retirado ran o dino dati ya sundalo inirecognize siraratan na sandigang bayan at sararami records da pero jad da sikara dara recognize na saray Sigator Tolpo Brothers ya tinawag iran basuriro iraramay 18 ra ya tinatawag na mo iran brave 18 kanyan duma at ato'y gagimiya so consultative meeting at samay Senate Blue Ribbon Committee. Kanya lang ka po agawa ya investigasyon. Ibabagara ya gasimipot iray kabiyangan na brave 18. Waman ira. Agara basta-basta nira ingan niya pinaloob, lapulante at sa tay ibabagan nakaukulan ni QR code. No talagan aman at supwi naman at talagan tapatawag iran Senado, aglara dapat di man inimbestigaan ni di man
yung mga kanina QR code iturdalan amin iraratan piano diri sulara ada sa tay hearing. Nanangya wala sa kay nantupot di man niya reporter at kinan Senator Tulfo. Ya say kwantot. Anong masasabi nyo sa sinasabi ni Senator Padilla na wala roon sa kanyang opisina ang 18 Marines pero nandun naman na nagkandak ng conference kanto? Hindi kaya insulto ito sa Senado? Maong tamalumanay mo't so inyo bat at atay gagimera ng Senator Tulfo, Erwin. Pero aman, ang gagaway intriga. Aman sasamal. Taanang nang tumot, sa unaan, tay bagaran walat opisina ng Senator Ruben Iraramay, 18 Marines, in panang nang tud opisina to, imbidyo to. Ya ang gapura di man, ang gad limuksab, akabidyo, ang kamana delivator, ang gad asabian to, Iraramay, 18 Marines di man, edlek sabi, agdara paluuban. Kanyan si Katulaso ang ako ya, aratan bisitak iraratan. Limara lamman, ed opisina to niya. Aman so agawa, at atay gagimira, aman so talagan agawa ya atan. Si babaga tayo, aliwaman niya formal, hearing, nagaingan, consultative meeting. Mangkonsulta, mantupot, nanturara may maong solusyon, opinion, nanti marakap yagawon. Angga po iman, power daya, kuntiman susakay ya witness, no aya at antada ya mantitila. Okay, si Professor Edel Abalos, sabi niya may pending request ako sa FB ng DWGE para maka-access at makuha sa FB. Makita, makapanood sa FB. Sige, mamaya na Professor Edel, ipaayos ko yan sa ating technician kung paano kanya bibigyan ng access. Sa ikwanan Ernesto Musada, Jad Pugujiko, Walamot Suboy J. Kasja, kwan. Okay, araraya, viewers tayo, Leo Rosario, si Jema, si Bayan Busto, Romulo Espinosa, si Renan Kalaunan, si Jorge Coquia, Raymond Agustin, si Yong Regidor, Intramuros, Zagupan City, Len Coronel, JJ Gambua, si Lorenzo Palma, si Madam Teresa Cornel, Jolen Santipolo, Tuyaraya, Paulo Uson, Ditan Labrador, sa ikwanto, ka Orly, Piluyag yu pa, at Saray Diligent ya Barangay Council, at Malibong, Orbistondo, Pangasinan. Malibong manaya, mong tagko, Ken. Mong tanong ko may letter in. No, hindi. Sana ni Sunibagat. Paulo Uson. Jigs Bernal, Ariel Tamayo, Len Coronel, Robert Aguado, Cecilia Morante, si Mother Helen Bernardo, ditan at Amerika, mambabantay. Nalmumuak mo dyasin siya, madam. Si Cristina Ocampo. Mother, good morning. Good evening, ditan. Kalaranan nyo la sa programan likna ay balay ng RJ Jimenez. Haramay agkula basay kangaranan da, pasinsya kila. Salamat. Adun talam palawas panagantabayo. Support tayo at saya na programa Orlin The Morning Jalabat at paborito yun istasyon DWGE 88.1 88.1 paborito. Si Orlin Navarro, makinis ang ulo, malinis ang isyo. Diyos tiyag nila apo. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari.